Shukor nakashlem jong unongsan hima. Working President ke National People's Party Uba Ahmad Doling, Ubadan Mentah Hagam Bigri Constituency, Uladan Bahag Jingkermen Bagametap Candi A Sangma Kebede Kertong NPP Negam Bigri Constituency, Kanyora ya Kejingjob, Namar Kalatreshi Tambha Ban Pensyai Syakipat Ba. Kametap Kadai Kekurim Jong Menteri Rangba Kejela Ukanrat K Sangma, Kebalami Syakmat Banlong Kum Kekertong NPP Negam Bigri Constituency, Hadian Ba Usaleng Sangma Ulai Ino Yakakam Kumu MLA, Hadian bola syajid kumu MP ke Lok Sabha Natura Constituency. Ubah Hamlet ula penpau ke Jingkermen, namar baru ke MLA, ke MDC, ke Nongtray NPP, ke Letray Lang Bandrung Syaman Kishnong, Ban Pensyai, ya kanong rim jong gaseng. Uliat huk banalor ke MLA bat MDC ke badai narilum garo, ke MLA bat Kinong Kitkam narilum Khasiru, nadu sembut Menteri Rangba ke Jela ubat Senyabah Lang Dahar, Dr. WR Khaluki MP ke Raja Sabha, ubat Wailat Shila MLA, Uba HM Shangpliang, Ba Jason Saukmi, kebadi ki MLA Barim, Bat Kiwede, ki Lahyar Syagam Bigri Constituency. Poi akan buat pi long ke election sa Garo Hills. Kalong kumno ka bay. Hai. Cuba tayo lang mengi kindia. Sebelum mata long kecekeraman kaben mah. Hoi. Wah, Hoi. so kalau marba kandidat dulu ke Tristam, Hoi. di parti lokal Tristam, Hoi. di kendali besiru kita kumkatin, Hoi. kemudian kena kajinya mamsu tentang kajinya Sri Lanka na bro aku anjil. Hoi. Jika kampanye jiru ini kampanye satu berba ini itu studio itu syai studio macam beri mistake iskap di lokasi respon kan Hoi. ini tu lembar waktu itu storm ni di kerban bagi yo ira cakap kau ni boram ni Kanungut nang ni na Shillong. Kibal hiar sti banirap ya. Kertong jo PNP. okey lah ni ni doktor kalau kiru lah le mana le masnya bah Hoi. entah Ni ni mapi lagi nak tukar ba pas mga basang piang bawailan Hawailat. doktor kalau ki Hoi. masnya bah Hoi. Bajason ro ngai. Bajason ro. Paul Jason hoi Hoi. kita ngel curi ni siwaran Bakonrat ni dan bachti nadu bas dang ilap election. ha Konrat sangma idan bachti nadu bas dang. don't feel one that to become official program guru like one to Kan kut lano ka ban kan bas. ha Kan kut lano ban kan bas kan las ban kan dan bas. kun khatwei Kau cerik mentau penai kan. sabu ha Kumno mana? ha Pimot kumno. marba ko ni marba kita terbuat bagi Tristan bro yang Hoi. kita tekan dia dong Hoi. kita bagi kermen bagi senjak ma Hoi. Kai ka thong ne kai ka jipercha jo fish pajba kali ka NPP kai ka jipercha pajba. ini ni marba kita ke parti ni ke parti ke buka bantrai ma Hoi. kuat bantrai nang tak sikit bat lu di kuat bantrai lu nam seki konsensi Hoi. nomor klaim di buat belah konsensi kan bu sibul ba ni iki sai ba jenis ma Hoi. kan long hasnang kau kini wi kamu kan ni so kan long ka ba dan kam ma Hoi. itu ba tuweru long ba ini ka kami kenap marba dan ka TMC ka kongres bat BJP Hoi. kita jengdan jong ke BJP ru kasai kelahiran di batu su itu marba penting karena di jilam baklama Hoi. yo ba ke BJP BJP di tujuan rai kaman kena baca ni Hoi. BJP ka fight la ka jong fight ni fight la ka jong fight Hoi. di banang ba kadai ka kembali boros sakit ba ke BJP NTP ka jo Hoi. ni kadai ka election ka bala sat kala cara pikut itu ka mundur di Brio bagi long ka jo Hoi. BJP kadai ka jong parti NTP kadai ka jong parti ka bagi dan la ka jong ka nongrim Hoi.
Dari sosi pada election diberi pensu bakla aktif yang bakla itu ba. Kedai. Di kini election ni kapin long sai ba. Ida la kejong ke Norim, la kejong ke Bentang. Ida di kedua ke jadi. Dari keba jadi long tang ba ni telang fokus sarkar. Hoi. Pibat kumi haka. BJP sport ini. Hoi. Pibat vice president working president pibat ha NPP. Ha? Pibat vice president Hello. No, working president. working president jo ka NPP mo. Hoi. Kajing lap election kalong ba pirung man kitluying na pirung ilap snong tu na ilap election Kenapa? Pero kami lap election kalong ba pirung ying na kadai ba pi ilap ba ba. Ni jadi pocket meeting ni, pocket meeting ni. Dan ang kita ba pelong meeting ba ro public meeting tu. Hoi. Kita di pocket meeting ni mamam kita dong. Hoi. Ini kita meeting. Hoi. Baga orang filong ba ni semua bakar respon ki beriu ki wan ki meeting ke. Hoi. Wan ki snap shot score. Hoi. Ni ru dia ban keren dia ban pencai. Kita tahu ni ba. Kajin persen ban kapi ni. Restriction tu dia macam ni. Ini sih